I don't have money. I have GPay. If you have GPay, I can give you money. Thôi tại gì pe rồi mi bùng ra đấy chú. Okay, हम đỏ chú rồi thì cái đỏ chú cô. Mua. Vì mi không được. he, my friend, my cousin. Ôi, hey tại gì? GPay. Oh, Money how much? 200. 200. Oh. Or from that point, how much taxi charges? Có sao mình mang rồi biết rồi, mình chỉ đầu vậy ta. Hey, bon lu tu khuta phunchong rangwa mola matrang khan vai pa hianin arem rem e bara bazar chwa chaunan khan alo pharding ta tunami pa e pharding ta ni chuan amang chauta vai pa hian a thloka vor ven yang bazar lama kal tho tur ni wangin somnga chauka pethe paisa ka nei hlene ma ka shin GPay nei chuan GPay ka peng che tia chuan GPay nei kha zong kwal ta ka dora khan chumi nu apo somnga che ka petheng che an tikatani tourist kan nia tikha chon lam ve a mizoram ka voi khatron kalna ni lauti in ilo thir chun zom zelang tourist ni wang ringot emo kha tiang chon lama wanga tlang nel dewa khosaka tianga video the chua hi a fuwak lo ram dang ho nam dang lo ena tan chona moi don lo khop mai How much taxi charge for 5 kilometers? 5 kilometers. Scooty. Wait. I don't know. Just ask her. Because I am tourist. I can give only 50. Ê, tiêu lâu có tiền từ đó có Only phải 50, này no man. If it's you want to In Mizo. Mizoram. In Mizo. Yeah. Mizoram ang ini Aizol lagi. Aizol lange. Aizol. Aizol. He. आदमी है क्या चीज़ है पहले हमें खुद बोला था और 50 Hui, quần trong RV mi thiếu bốc su. show give me a phone give me a phone just a second Tin ya. ये जो लोकेशन बता रहे हैं वो इसमें डालना कौन सी लोकेशन बता रहे हैं पुना कौन what he is saying from where he has picked us Just ask your brother. from where you picked us from to Bajar from where to Bajar Xong rồi, đu tờ. according to him from where he picked him Sorry, Bazaria. Hey, si pay bắt trộm cảm ơn ta ray thầy lâu nhau. Fuljong right Fuljong here GPay alo ko hello Chibai Hariap. no hurry up I will give 50 vai ram kal to रुकता हम किसी स्कूटी वाले से पूछ लेता कि 5 किलोमीटर का कितना लेता ओके जस्ट ए सेकंड हे ब्रदर जस्ट ए सेकंड हाउ मच आप 5 किलोमीटर के लिए कितना पैसा लेता Quần trong mà bड़ा बाजार. नो दुंगचोंग 5 किलोमीटर के लिए कितना लेता है आप 5 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करता 500 किलोमीटर के लिए मैं बात करूंगा. नो हे ब्रदर जस्ट ए सेकंड लिसन मी आप 5 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करता पैसा Why are you hitting my leg, Ben? Why are you hitting? Yeah. What is this? This is the menu? You will hit me? भाई ने दावा निकाल लिया भाई. Hair, cut me hair. Si pay về mấy अगर मैं जिंदा बच गया तो नहीं छोड़ेगा. You don't know me. South Indian actors are my uncle. You know? The paper चिपक गया. Why are you hitting my leg, Ben? Why are you hitting? Yeah. What is this? This is the menu? You will hit me? भाई ने दावा निकाल लिया भाई. Hair, cut me hair. Si pay về mấy अगर मैं जिंदा बच गया तो नहीं छोड़ेगा. You don't know me. South Indian actors are my uncle. You know? What that क्या नाम था उसका? KGF वाले एक्टर का क्या नाम? हाँ? Yes, Rocky. Rocky. You know Rocky भाई? You know Rocky भाई? Rocky the KGF movie? KGF movie? Văn hồ rộ si pay về mấy rộ. Brother, listen me. My purse got stolen. Dạ, tại dân si pay rộ. I am giving you na 100 rupees, okay? Brother, hey brother, जी भाई.
alam sih. I like your kappa. Thank you. रोकी भाई की बात सुन के डर गया शायद. ओए, मेरा पेपर चिपक गया. 100. भाई ने यार मेरे को सही में मजा तो तब आया जब वो निकाला ना दवा. आइजोल ही का भूमिका ड्रोन कलना हनीलो. आइजोल ही का भूमिका ड्रोन. आइजोल ही का भूमिका ड्रोन कलना हनीलो. आइजोल ही का रोनिका रोल. आइजोल ही का रोनिका ड्रोन कलना हनीलो. लेट्स ट्राई. थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर हो गया. अब थोड़ा एग्जाम